Kuyaziwa ukuthi mina ngigcwele amabhodini yonke imigwaqo le naseyitolo mawuthe amajongo nje mawuthenga impahla afica izithombe zami. Ngangakuzama ukuthi ke ngifake nabanye omaskandi kuyo lento. Abelungu bavele bathatha bakhanda bona ukungcweka kwethu ngapha bafuna ukwenza into ezokwenza ukuthi kudayisa impahla. Zavele zangadayisa lezi kwadayisa lezi zami yabo. Kwase lokho kukhanda inzondo more yabo kanti bengenasidingo. Ngagcina ngathatha isinqumo ngathi hayi belungu ngikhiphe kulama bhodi lawa angizukuyisayina futhi contract. Awuthi ngivele kume mina ngoba manje lento le ngithola ukuthi ukuduva kwalezi impahla lezi advertise yilo nokuhamba kwalezi impahla songathi manje mina mhlambe kwenza yimi ngishaya izikolokoli ezitolo emathilini yabo. Kanti mina akazi lutho yabo. Yonke itima idlule. Yabo. Bonke abacula amaskandi noma impilo zabo zingaba ngcono kanjani noma umculo wabo ungabasebenzela kanjani. For the past 2 years and a half uthandile umculo wakhe umsebenzela kakhulu lapha online, especially kusuka kwi-Paris yaphuma nge-9 ka-August 2023 wazokhipha ke-album nge-26 ka-August 2023. Umsebenzi wakhe washintsha kakhulu featurishe uLwandle Nkulu okwalandela lapho futhi wawukhuphula kakhulu umsebenzi wakhe. Na last year ukhiphile iDubai nayo iyenza kahle lapha online iyakhuphuka. So wakhipha ne-EP noma yaphuma lo EP leyo eyizahle kakhulu ezemlando ongakaze uzoyibona, kodwa ke unfortunately yagcina iphumile. Kodwa noma kunjalo noma kungenzakalanga, isilonda sikaKhuzani, isilonda seDlamlenze, isilonda sikaBaba Mpungose sokuthi ever since wafika egemini lokhu uyohlala ngisho. Ever since uKhuzani wafika egemini indlela aphatheka ngayo, indlela aphambiseka ngayo, indlela izinto ezamsebenzela ngayo uKhuzani uyohleli kwisilonda kubaculi abaningi. uKhuzani uphumile empini, uKhuzani akasabhenqi umuntu lokho bahlabe ukuthi umfazi ubhala ama-essay. The same qhawe labo lela bahlala bethi hayi awulithandi akukhulumi kahle ngo-SK. Angeke ngingakhulumi mina uma ngibona izinto enje. Bafowethu ngenza kwethu ngiyohlala ngiyikhuluma lento. Yini elikhuni ukuthi uma uyi-podcast especially ku YouTube ufike uthi mina mculi bani umsebenzi wami lo ngenza lokhu inaki engak-achieve sengazuza u1 no2 no3 engifisa ukwenza ilokhu nalokho. Ama-awards engingakawawini engisenethemba ukuthi ngizowawina ilawo. Ama-featuring engifisa ukungena kona nabantu abathize ilawa nalabo. I-genre engifisa ukusebenzisana nayo, maybe gospel, maybe piano, maybe abantu abathize. Ufike uzimakethe lonto ilikhuni, it proven over and over again ukuthi kunzima ukuthi abantu bambeke kuma-podcast beyokhuluma ngabo afike umuntu azithi yena azibalele. Kulikhuni, is difficult. Asazi ama-question ukuthi athini abababuza wona, asazi ukuthi i-podcast yonke angeke ngiyibuka yonke ukuze ngazi ukuthi vele ukugudla vele uKhuzani uyohleli kukhona. Ngangayibuza lento ukuthi okwamanje angifuni ukuyijaja. Ngangayibuza lento ukuthi ngizwe uMac G i-purpose, inhloso ngqangi yakhe, idea ayinayo oyifisa ini ngeBhinqa Nation. Ngathi kubuya ngathi kodwa wafuna ukuthi begawule kuKhuzani. Once more it is proven ukuthi yonke into kwamaskandi ikhandelwa around Khuzani. If ayikhulunywa around Khuzani lonto le ayiphumeleli, lonto ayiphambili, lonto le ayinamsebenzi. Khona abantu ongawina ngisho into lezo20 kodwa ke kakhululeke for the fact that uKhuzani umhlule isikhathi eside. Khuzani bephumelele uyokho inhliziyo ibitoze icabanga ukuthi konje uKhuzani Mpungose wakadlula la for 13 years uKhuzani babambe ngobhongwana until nabeze be-catch up noma sebe-catch uphile still usabashaya ngomaskandi wakudala. Ikubuhlungu lento iyipain. Yilokho abantu kumele bekwazi bohlele behlukumezeka abantu ngokuba khona uKhuzani, because uKhuzani ayaziwa amandla akhe, angeke uzowadoubt. The only thing abangamhlula ngayo uKhuzani iyodwa ukuthi bomkhuluma ngako podcast, ukuthi bembhinqe, ukuthi benze zonke izinto lezi abazenzayo, ukusebenzisa kapha ama-platforms abo engabe bakhulisa amanye amaciko ngawo, engabe baveza izinto ezinhle ngemsebenzi eyenziwa abanye abantu. Last week khona wenza i-podcast lapha kwezikabhoqo, instead ukuthi akhulume ngento evuna yena ukuthi yiziphi afuna ukuzenza uzofa uKhuzani nalapha angangeni khona. Angifuna uqamba amanga
angifuni ukukhohlisa, siya-understand ukuthi Khuzani uyi-threat kunina, uyohlile a-threat in terms of umculo, in terms of success, in terms of ama-achievement, in terms of ama-awards nezinto nje asezenzile emphakathini. Lokho kuyohlezi kuyisilonda esingaphuli, isikhali esisodwa enohlale nivika ngaso, nilwa ngaso ukumkhuluma kabi. That's it. Ayikho into uKhuzani enophinde nimenze yona, ayikho enye into uKhuzani enoke niphinde nimehlule ngayo. Sekupruvekile ukuthi noma nishaya ingoma eziya ko-40 million ku-YouTube, nisana kushaya ingoma ama-15 million enekhipha eminyakeni eyedlule, nisana kushaya u-21 million, still anikho hip, anijabule because anikaze nijabule wasekuqaleni vele. Noma seniyithole into ebeniyitshethi ngcono ngayo kunoKhuzani, niyabona abalandeli uKhuzani basamreceive kahle, basamhlonipha, basamthanda, usaphusha uKhuzani, usahamba ama-interviews, uye emaredweni, uye nje uKhuzani osahamba indaba yama-interviews, uye uKhuzini usephinde futhi uyakuphi ku-Metro FM. Asakababona abanye ukuthi why ngoba umculo wabo yiwo phela ohlesayo, asazi why bangavile, kodwa still bachoose uKhuzani. Le nto leyohlala iyipain. Ngiyohlale ngisho ukuthi uKhuzani is not ukuthi uzondela ethize, uzondela indlela afika ngayo, wenza kanjani ukuthi yonke lento iqale ngaye, uma khamba umgqumeni kwenza kanjani ukuthi kube uyena othatha leso sikhundla leso ukuthi ayoqedela a-ede ama-voice akhe lapha amaphimbo akhe emsebenzini womgqumeni, waphinde futhi wacula nendidane ebukhoma, bakhipha ingoma abamnandi kakhulu. So kuningi nje ngenza ukuthi singakukhuluma sakhuluma kushonelanga, kodwa nje sohlele sikusho nje uKhuzani nocela ngakho kumbhenqa. Sekubanike umfazi, obala abafazi ke manje, umuntu othanda ukukhuluma, uthanda ukulanda, nayibona indaba. Ake sisho lutho kakhulu. Ivideo ke lapha ku YouTube Bhinqa Nation. Nisakahle sothi wena okuzayo. Sizophinda nje sizokhuluma siveze okunye. Khona la ku-channelini Tofas TV.